Ako imaš masnu kožu lica i problem sa aknama i sad počinješ da koristiš neki nov proizvod, kako da znaš da li ti taj proizvod pokreće čišćenje kože, znači izvlači iz dubine pora prljavštinu na površinu, što se javlja u vidu nekih malih aknica, pa će posle sve lepo da očisti da imaš savršenu kožu, ili taj proizvod ti samo pogoršava, znači akne bivaju samo još gore nego što su pre bile. I sad kako da napraviš razliku? Da li ti taj proizvod znači pokreće čišćenje kože ili samo pogoršava stanje s aknama? I pre nego što krenemo, idemo dole u opis videa, tamo imaš link za moj Instagram i TikTok. Također, ako te interesuje da za tebe lično napravim plan nege, pogledaj dole u opisu videa, tu su sve informacije u vezi sa tim. E sad, znači, danas ćemo o tome da pričamo. Znači, kako da znaš da li ti je taj novi proizvod pokrenuo proces čišćenja ili samo pogoršao stanje s aknama. Prva stvar gdje najlakše možda nađeš razliku je šta taj proizvod sadrži. Znači, ako je to proizvod sa salicilnom kiselinom ili retinolom, najverovatnije pokreće proces čišćenja. S druge strane, ukoliko je to u pitanju neka malo teža krema sa komedogenim sastojcima, znači nešto što će da ti zapuši pore i napravi haos na licu, to najverovatnije u pitanju pogoršanje stanja sa kožom. Druga stvar, kako možeš da napraviš razliku, je kako te akne izgledaju. Znači, ako su u pitanju mitiseri ili potkožne, to može da bude da je u pitanju čišćenje kože, a s druge strane, ako je u pitanju upale, znači ima crvenilo na akni, to će pre da vuče na to da je u pitanju nova upala. Treća stvar, mesto gde se te nove akne javljaju. Ako se javljaju na mestima gde inače imaš problema s aknama, to će biti da je u pitanju čišćenja kože. S druge strane, ako su počele da ti izbijaju akne, znači na mestima na licu gde nikad pre nisi imala, to će biti da je u pitanju pogoršanje stanja sa kožom, znači tu stavljaš neki proizvod koji ti ne prija. I ne mora da bude čak i u pitanju proizvod za negu lica, može da bude proizvod za negu kose. Znači ako krene ovde ovaj deo oko kose da ti se pogoršava stanje sa licom, obrati pažnju na proizvode koje koristiš za kosu, znači možda ti tu nešto smeta. Posljednja stvar gdje možeš da napraviš razliku je koliko to pogoršanje traje. Znači, ako je nešto do 4 nedelje, znači do mjesec dana, to će biti da je u pitanju čišćenje, znači to je proces čišćenja kože. S druge strane, ako to pogoršanje traje više od mjesec dana i postaje sve gore, bit će da je u pitanju pogoršanje stanja sa kožom. I sad, na kraju, šta da radiš? Znači, šta da radiš ako je u pitanju proces čišćenja kože, a šta da radiš ako je u pitanju pogoršanje stanja sa kožom? Prva stvar, ako je u pitanju čišćenje, znači sačekaš. Kao što sam rekla, znači to traje do mjesec dana, posle toga bit će ti koža čistije nego ikad pre. Ako je u pitanju pogoršanje, onda prvo znači prestaneš da koristiš taj proizvod koji ti pravi pogoršanje sa kožom, a drugo, ako su u pitanju neki drugi razlozi, znači nije uticaj nekog proizvoda, nego prosto su ti od hormona, stresa ili nečeg drugog krenule akne da izbijaju, onda je tu zlatni standard salicilna kiselina, benzoil peroksid, znači s time se akne rešavaju najbolje moguće. Ljudi, to je sve što se tiče današnjeg videa. Nadam se da ti je video bio koristan i da ćeš da mi klikneš na like. Također, obavezno zaprati moj kanal da se vidimo i sljedeće nedelje. Ćao!